وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ او پوشے یقیناً ہاغ مالونا چوگٹل تاسو پجنگ کی کافرانو نکار سمائیم یقیناً اللہ دا پارا دائے پینزمائے صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان وکتاسو ایمان لرے پا اللہ او پاغ امداد چرالے گلے منگا پخفل خاص بندباننے ورد جنگ بدر کی پاغ چمخامخ شد وڈلے واللہ علا کل شئین قدیر واللہ پارسیز بانے قدرت دریم اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم کل چوئیتا سوئے مومنانو پغاڑا نزدیوانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لریم او قافلہ دا سورو استاسن کز روانوام ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد کتاسو مخینا وعدکڑے دیو مقرر وقت جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن اللہ تاسو یوزے کرے بے وعدے دید پارا شکور کے اللہ کار چدے دکولو لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ دید پارا چہلاک شیاسوک چہلاک شیری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک تی جوندے رسو دلی دلو دلینا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقیناً اللہ تعالیٰ سوری پارس پوئے دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کلچو خود تا دی کافران را اللہ استاپ خوب گلک کسان او که خود لے تا تدیل دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑی و تاسو او خام خواہ اختلاف پمکڑو پکار دا جنگ کے ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے تاسو دا فشل اور دا تنازونا یقیناً اللہ علیہ پویا پائے خبرو چی سنو کی وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامخ شوئے تاسو دائک تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائی پسترگو کے دیر پارا شکورت کے اللہ کار چدے لائق دکے ظلوم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی تولکارنا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ایمان والو کلچ مخامق شہد ڈلے دا کافر و سرام نکلک شیپ میدان جنگ کی ایا دوائے اللہ تعالیٰ لردیر دیر پارا شکامیاب شہم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے کورنے کی نو کمزوری وشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے یقیناً اللہ علیہ خاص مرگرے دا صبرنا کو
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکیوے پشانت دائے کافروں چراوتلو دخپل کورننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او منکول خلق دا اللہ دلالنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غٹول عملون بانشدی کول باگی رون کے وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستکر دی کافران تو شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخلقنا ایقینن زتاسلم فنائی درکوم فلما ترعات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدار ڈلے واپس اگر دے دا شیطان فقبل پندوان نے ویویل دستاسن جدائم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زگینم زاغ شے چتاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ دے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو آکسانو چدائی پزلونو کے شکو دوککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاچ زان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق اکوین تیلی دن کیا چھسا اخلی دا کافران ملائک دمر وہی مخون داغی و شاگان دائی اوائی ورطا اسکے عذاب دور فضون کی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید دا عذاب پا سبب دا ایسرا چلی مخیلی گلی استاسولا سنو او پدی سبب دے چی یقیناً اللہ ندے حس ظلم کن کے پا بندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشان دا حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیوم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتون دا اللہ تعالی نونی واللہ آغیب سبب گناہ ندائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والدے سخت عذاب ورکن کے کافران دام ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم دارانی والبعضاب دے وجنریم یقیناً اللہ تعالیٰ ندے بدون کے یو نعمت دران شینام اکڑی پیو قوم تردی پوری چائی بدل کی وسبب دخل عملون سراغ حالت چی دری بنفس نفسنو باندویم اور دے وجنا چی یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبرهم حال ددی پشاند حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروجن گنل آیتنا در افول نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسود گناہنو دریم او غرق کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور دا اللہ پنجبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شئی یا ایمان نروڑی. الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون. آغا کافران چی لوس کری تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینا. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. نکوس عمومی تپدی بانے پا میدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق ددی دید پاراش یاد اساتی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرا کہ دیو قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کائی لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقیناً اللہ تعالی امین نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دے نکی دا کافر چی بش بشی دا اللہ عذابنا یقیناً دین نشی عاجز کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت ویشتلو او پاللشی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم واللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغی لرا اللہ پی جنی اغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاس تدائے اجر او بتاسو بائے ظلم نشی کے دے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی سوری پارسبانے پوئے دے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکواری دا کافر چی دوکہ کئیستا سراپا دے روغا کے یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. خاص اللہ ذات دیکھ لکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانوں صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑا خراو سے اللہ پمند ظلموں دے مومنانوں کے کتا خرچ کرے ہاں طاقت سی پزمکا کے ریٹول تا جوڑا نش پیدا کو لے پمند ظلموں دے کے. ولیکن اللہ الف بینہم انہو عزیز حکیم.
لیکن اللہ تعالی جوڑک پیدا کرے ذی پمنس کے یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی پورا دیتا لرا اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی تیزی ورکا مومنان درا پجنگ کولو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 خدا سے طریقہ کوی ساس و نشل کسان صبرناک زور اور بھی پجنگ کے بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ او کبھی ساس و نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافران مانے پدیو جچدا کافران داس قوم دے شنپوئی گی بدین الانا خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مکہ حکم کی ذرا چپوئے دے لائقیناً پتاسو کی با کمزور تیا راضی فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 نو کوی ساس و نسل کسان صبرناک زور کی با بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ اکوی ساس و نظر کسان زور کی و پدو ذروں دا اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ دے خاص مددگار صبر گون کو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدان صرف تردی پورے چی خوی نتوی کی دکا فرانوں بزمکہ کی تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم تاسو غاڑے سامان دنیاوی اللہ تعالیٰ غاڑی آخرت سز دباران اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما خستم عذاب النذیم کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخی تیر شویرے خام خار سیدلے بوتا استاپ سبب داغ مال چتا سواغست کافران نازاولے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نخرہ دائے مالنا چگٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرک ایدہ اللہ نا یقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ النبی حرد المومنین علی القتال اے نبی تیزی ورکا مومنان درا پجنگ کولو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 خدا سے طریقہ کوی ساس و نشل کسان صبرناک زور اور بھی پجنگ کے بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ او کوی ساس و نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافران مانے پدیو جچدا کافران داس قوم دے شنپوئی گی بدین الانا خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مکہ حکم کی ذرا چپوئے دے لائقیناً پتاسو کی با کمزور تیا راضی فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 نو کوی ساس و نسل کسان صبرناک زور کی با بدوسو
وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اکوی ساس و نظر کسان زور کی و پدو ذروں دا اللہ پا توفیق واللہ مع الصابرین اللہ دے خاص مددگار صبر گون کو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدان صرف تردی پورے چخوی نتوی کی دکا فرانو بزمکا کی تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تاسو غواړئ سامان دنیوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو لپاره اللہ تعالی دې زور او حکمت والے لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخی تیر شوئے خام خار سیدلے بہتا استاب سبب دار مال چتا سواغست دا کافران نازاو لے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نخرے دائے مالنا چگٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرکوید اللہ نائقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من النصران اے نبی ویا غشاتا چستاس بلا سنو کی دی دقیدیانو کافرانونا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم کمالوم یا اللہ تستاس بزنو کی مین دے اسلام درب کی تاس تغور مال داغنا چکم ساسنا غست شیرے او بخن بمو کی تاس گناہوں واللہ غفور رحیم اللہ بخن کن کے رحم کن کے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ واللہ علیم حکیم او کدی غاری نقصان کو الستا سرام یقیناً دی نقصان کرے دا اللہ سراد دین مخی نو طاقت درک اللہ تعصف دیوان دے اللہ تعالیٰ پوئے دے حکمت والدے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله یقیناً کسان چی مان راوڑے دے او اجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دمالو نخبلو دزانو نخبلو اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تاو مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان کی زبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایت من شيء حتى يهاجروا پاکستان چیمان راوڑے دے و ہجرت نکڑے نشت تاصل دائی سرد دوستانے کولو نائس حق سردی پورے چاہیے ہجرت کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ حق طلب دا امداد کی سا سنا دا دین مبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد دا دی پا مقابل دائے قوم کے جس تاسو دائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی تاسو طول عملون دروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض آخلق چی کفر اکڑے باعث دی امداد تم کی دبار سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد دا مسلمانانو
نو پیدا بشیر وے فتنہ پزمکہ کی او فساد وے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا آکسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے اللہ پلار کے آکسان چی زیور کرے غیلا او مدد کرے دا کسان مومنان دی یقینا لہم مغفرت ورزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں اور رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم آکسان چی مان راوڑے رستو ہجرت کرے ہو جار کرے ساس مرگرتیا کے فاولائک منکم دا کسانم ساس رڈلی نہیں صابری اولو الارحام بعضهم مولا ببعض فی کتاب اللہ اخبل ولی والا باعث دریم اختار دید میراث دا بعضو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بکل شئین علیم یقیناً اللہ تعالی سیزبان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول داغنا آئے کسانو تا شتاسو سر لوز کرو دا مشرکانونا و لوز مات کرے رہے فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطا اگرزے پا ملک سلور میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالیٰ لرام اور یقیناً اللہ تعالیٰ شرمندہ کو ان کے لئے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ اور رسول دا طرفنا خلق تا پرز حج لیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالیٰ ویزار رہے دا مشرکانونا و دا رسولم ویزار رہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نکتاسو توبہ اکرا دا شرک و کفرنا ندا وستاوز دا پارغ رہیم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا وشے یقیناً تاسو نشاء جس کو لے اللہ لرام وبشر الذین کفروا بعذاب علیم نصیر ورکار کافران تا پازاب درناک الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا مگر آکسان چلو ذکرے تاثرات مشرکان ندیم بین نمگڑ کڑے تاثر حصے دلاز ان امداد کڑے ساس مقابل کی دبل چا سرام فاتموا الیہم عہدہم الى مدتہم ان اللہ یحب المتقین نو پورا کے دائی سر اللہ وزائی دمود مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم اغشال رشدان ساتی دبے لوزینام فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی ورتی تیریشی میشتی دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم مہم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور نیسے دیلرام اور بندائے دیلرام اور کینے دیتا پہرم اور چکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نکدی توبہ استد شرکنا اور پابندی دمانزو اکڑا اور کئی زکاة نخالی کے ددیلار یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثم ابلغهم امنا او کہ یو تند دی مشرکانو پنائی طلب کی استاستانا پنائی ولور کا تردیش ووری دے کلام دا اللہ بیا اور سوید لرا زید آمند دتا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دادا جد دے وجنا شرا قوم دی نپوئیگی بدین کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوز دائی پنیز دا اللہ و پنیز دا رسول الا الذین آہتم من دا المسجد الحرام ما سوا دا ایک کسان شتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخواکی فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم صبر جائے کلکی ساز دفارا پا لوز بانے تاسم متکلکو سے ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ تعالی محبت کیا چاسرائے چیزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد بتاسو لحاظ نگئی ساسو پبارکے دخپل ولیعون دلوز یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون دیر ذاکی تاسلا صرف پخلوخ پلو و انکار کی ددی جونا دا ایماننا و اکثر ددی دینا فرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون اغسر دی پا بدل دایتون دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد دی حق کارنا چیدی اے کئی لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمتا اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی زخپل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حد نہ تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو کدی توبہ کرا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جدا جدا بیانم دایتنا دپادا قوم چپوئے لریم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ او کمات کی دیخ بلوزنا پس لوز قولنا او تان کی دیسا سپدن کے جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام انہم لا ایمان لهم لعلهم ینتہون یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پارشی او دا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولنا الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول آئے جنگ نکوئے تاسدائے قوم سرام جماعت کری قسمون اخبل او پخیر آدی کڑی پا استلو در رسول وهم بدوکم اول مرام او دی شوروم کڑے ستاس پا جنگ باندے اول دل اتخشاونہم فاللہ احق ان تخشاو ان کنتم مومنین آیا رکوئے تاسو دینا اللہ تعالیٰ دیر حقدار دے شراغن ایرو کے تاسو ایمان لرائے قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين جنگ کوئے کافران سرام دو سزاب ورکی دیل اللہ استاس بلا سنو او شرمند کئی بدیل راو مدد بکی تاو سرازی مقابلہ کی او شفا ورکی سینو دقو مومنان لرام
وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ابو بزی غصاد زنو د کافرانو اور توفیق د توبے ور کی پچ آغشال رچوغاری واللہ علیم حکیم اللہ پویا پار سو حکمت والدیم ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم آیا گمان کو تاسو چپری بخودی شے حال دارے تروسا نری جدا حال دارے تروسا نری جدا کری اللہ کسان چی جہاری کری ساسونا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا انینی ولید اللہ نسوا و رسول نسوا و مومنان نسوا کلک تعلق والا واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے حقیقت داغے ملونو جتاسوی کوئے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر نری فکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتون دا اللہ تعالی گواہی کئی دی پخپل زانون بانے پا کفر کولو اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون دا کسان بربادی ددید عملنا اور پور کی بدی ہمیشہیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ دراغسوک چیمان لری پا اللہ و پر رسنائم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور پابندی دمان زکی اور زکاة ورکیم اور نیرگی دیشان سواد اللہ نام فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نکی دیشی یقیناً دا کسان بھی دا ہدایت والاونا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو وبات ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی ماندری پا اللہ و پردوستنے و جہاد کئی دا اللہ فلار کے لا یستوون عند اللہ ندی برابر دید اللہ پنظم واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمان تام الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم اعظم درجۃ عند اللہ آکسان چی مان راوڑے و ہجرت کرے اور جہار کرے دا اللہ پلار کے پخرش کولو دمالونو دزانونو لوے در دیر لوے درجے والا دی پنیز اللہ اولائک هم الفائزون اور دا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدونو دام یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم زیر ورکی اللہ رب دیت رب دریم و خاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامن تیام او پجن باغنو سر آشدید رو پائے کے نعمتو نامی شیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہو اجر عظیم ہمیشہ بھی دی پائے کے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ایمان والو منی سے پلاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کہ خوخی کفر رب ایمان ماننے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون او کچا دوستانو کڑائی سرستا سنا نو دا دوستانک ان کی دا ظالمان دی
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تو دیتا کوي ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیان او ستاسو قام قبیلہ او مالونا چه تاسو گٹھے او تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا او کورونا چه تاسو خوخوائے غیلران احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلے دا دیر خوخی تاؤس دا اللہ و رسول نام او دا جہاد کل ندا پلار کے وتربصوا حتی یاتی اللہ بامرے انتظارو کے تردیو چرابو لی اللہ تعالیٰ فلذاب واللہ لا یهد القوم الفاسقین واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمانو تا یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پڑی روز زین جہاد کی اور خاص کر برز حنین کے اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا کلچی تعجب کی واچولے تاسو دیروالی اخپلی مدفنک دیروالی استاسنا حس مصیبت وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین اور تنگ شوا پتا سمان ازمکا سرد فراخینا بیاو گرے تاسو میدان جنہ شاکرن کیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین بیارولی گا اللہ تعالی تسلی اخبر طرفنا برسول اخبر بصحابہ وانزل جنودا لم تروها اراویلی گلی لخکر دا ملائکو شتاسو ملیدین وعذب الذین کفروا اور سزائے ورکا کافرانتا وذالک جزاء الکافرین اور دادا سزا کفر کرنکو ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا توفیق د توبی ورکی اللہ پس دینا وشال رشو والی واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخنکم کے رحم کم کے یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ایمان والو یقینا مشرکان پلیتین انہوں نزدیکی مسجد حرام کا پست دے کالنا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اور کیے تاسو غریبانا ذرے بے ثواب کہ اللہ تاسو ولی بفضل خلنا کو غاڑی ان اللہ علیم حکیم یقینا اللہ تعالی پویا حکمت والے قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جنگ کا دائے کسان سرائشی مان لری بالا نبرز مستنائے ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اور حرام نگڑی ہاں چھ حرام کی اللہ دا ورسول ولا يدين دين الحق وتابداري منكي حق دين من الذين اوتوا الكتاب دائے کساننا چور کرشائی دا کتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تردی چورکی والی ٹیکس لرا پخل آسمان میں پدا سال کے شدید الذلیل اسفکونی پر عمل کے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ويهودان عزير السلام بالله زوير وينصارى مسيح الاسلام بالله زوير ذلك قولهم بأفواههم دادری و ناگانویس تخلودرین يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم مشابہت کی دی بڑے کی دوینا دمختن کافر سرام قاتلهم الله أنا يؤفكون تبادی کی دی لرا اللہ تعالی فرنگی دی اور دلے کی رحقنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم گنلی دی مجان خلو پیران خل اختیار مند حکم اللہ نسوام دارنگ مسیح یہ مریم لرام وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا حکم نشے دی تا مگر دے چی بندگی دے خاص کی دے اللہ لا الہ الا ہو جگنشت اختار دا بندگے سوا دا اللہ نا سبحانہ عما یشرکون پاک اللہ دائنا شریع غسرہ برخوالا گنی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالیٰ پخلو انغواڑی اللہ تعالیٰ مگر دا خبر آئے چی پورے کی اخبر رنا لرا اگر چی پلے گڑی کافران والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلے ولو کرہ المشرکون خاص اللہ ذات پیرا لے گلے رسول قبل پر ہدایت و بحق دین دیر پارا چی غالب کیا غلرا پٹول دینونو اگر چی بدی گنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام اما خاخری مالون دا خلقو پنا رواد طریقو امانکی خلقو دا دا اللہ دلارنا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ خدا کسان بھی جمعکی سروس انہیں خرچ کئی دا اللہ دلار کے وبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکاتی لا پازاب درناک یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم پاورست گرمولی بشی تغاسرس پن پورد جہنم کے داغلی کی بپائے سرا ددی تندی او ددی اڑخنا او ددی شاگانے ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بدا غشیر چتاسو جمکڑو فلزانون لرام فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہوا چتاسو را جمکاؤ ان
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقیناً شمار دمیشتو دا اللہ پریم 12 میشتری دا اللہ پر حکم کے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم داغر وزنا چھ پیدا کی اللہ آسمان و عظمکام تدی 12 سلور میشتی دا عزت دیم ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لگ فوق فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکہ پر میاشتو کے بخل زانو وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کرے دا مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو انما النسیء زیادت فی الکفر یقیناً روستو کول دمیشتو دا حرمت دا زیاد والدے پا کفر کے يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما گمراہی جاتی کی بسبب دے کافرانو حلالی دی دایو میں شیو کالو حرام گنی بلکال لیوافئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ دید پار آئیچی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چاللہ علیہ عزت ورکڑیم حلال کی بدے سردیہا چاللہ علیہ عزت ورکڑیم زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهدی القوم الكافرین دولیشی دیتا بد عملون دریم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ایمان والو سوج استاسو کلچوے لشی تاس دا اوزے دا اللہ دا دین دا پار دا جال زان پرنوے تاسو زمکتام ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرام آیا خوشحال ہے تاسو پا دنیوی جن پا بدل آخرت فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل ننری ساماننا دجن دنیوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما کنوجے تاسو دا جہاد دپارا عذاب بدل کی تاستا اللہ عذاب درناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور بدل کی براولی بل قوم ستاسون سیوان وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا نقصان نشے ورکو لیتا سو اللہ لائز نقصان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ پارسی زبانی قدرت برن کرے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دین نبی سران سپروان نشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام فاو چویس دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادوارا پقار کی ناستو کلشی ویز دخپل مرگری تا خفدان مکوا یقینا اللہ عظم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وعیدہ بجنود لم تروها نراؤ لگا اللہ تعالی اخفل تسلی مضبوط والے باؤ اکلکی کو بدا سی لخکرو جتا سن لی دیا لخکرے وجعل کلمت الذین کفروا السفلا
او گرزول اللہ کلمہ خبران دا کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبران دا اللہ تعالی دا اوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والدین انفروا خفافا وثقالا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اوزائے کسب کیا او قدرانے اور جہادو کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلال دپاران ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون داریر فیدمن نے تاسد را کتاسف ہوئے لرائے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک کوئے دا مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بستا تابداری کرے بدے گی ولیکن بعدت علیہم الشقام لیکن لرشے پدی بانی سفر وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم زرد قسمون بکی دی تاؤست بالا کزمگا وسوین من بتاؤست راوت لوین یحلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون تباکی دی اخبر زاننا پدے درو قسمونو اللہ پوئے دے یقیناً دی خامخا دروین عفى الله عنك لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکر استانا اللہ پسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے شخص کارشی ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی بوزر کی او پی جندل ہوئیتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغاریستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسلے دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا دم پا متقیان واندے انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقینا اجازت غواړي استانا پر خودل د جهاد آکسان چې مان لري په الله پر رسنه اور شک کی پرات دی زون زائم دی بدائے شخص پل کی گڑبڑ کار گئی ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاصهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين کدینت کڑے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی راپور تکیدل دجال دپارام نکلکی پاتی کل پزے اویلی شوکینے سردکینا سکنکنا لو خرجو فیکم ازادوکم اللہ خبالا کوتلے دی تاثر پر سفر کے نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ او خام خاص غلول بیکر ساسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی ساس دپارا الفتنہ دا فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان دا دی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددین مخیم اور چلونے جوکڑی ستا تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا
تردے پورے چحق راغ و خارش و حکم دا اللہ و دی بدگنی ومنهم من يقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا بعد دا منافقان ناری ویم اجازت را کما تر پات کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر سے پا فتنہ کی خودی ورغر دے دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشارین خفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندی ویم یقیناً من عمل کرو پخفل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سال چی خوشحالی گئیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون تو آئی شرے نرسی منتا مگر مصیبت چی مقرکڑی اللہ زمن دبارا اللہ زمن مولا خاص پاللہ رضان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین تو تاسو انتظار نکو اے زمن پبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم من يصيبكم الله بعذاب من عنده او بيدنا امو انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تعالی عذاب دخل طرف نہ آیا زمن بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون انتظار کا یقینا منتا سرایو انتظار کو ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کوئے کب خوشحال ہے اور کب زور ہے چرے نہ قبلی کی استاسونا یقیناً تاسو اے قوم نافرمان وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله انرے من کڑے دی لرا قبل اولو د نفقات الدینا مگر دے خبریں چ کفر کڑے دی پ اللہ او دا رسول ولا يعطون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اور ناراضی دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چ ناراستی اور معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سے حال کی چ بڑی گنی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روانشی تعالی را ددی مالنا و ددی اولاد یقیناً غاڑی اللہ تعالی دی بارا سزا اور کی دی ذرا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتزهق انفسهم وهم كافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وقسمون قیدی پالا یقینا دی خامخاص تاسونا دی ندی دی تاسونا لیکن دادی دا سے قوم چیری کی تاسونا لا يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون کدی مندلے چرت غیر پنائے یا غارونا بغرون کے یا سرنگنا بزمکا کے خام خادیبا ورگرد دلواغیتا پدا سعال کی جب منڈ بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائے ددی نہا غری عیب لگئی پتاوانے پ تقسیم د صدقاتو کے نکور کریشی دی تدائن دی خوشحال شیم اکور نکریشی دائن داوخ کی دی خبئیم ولو انہم رضوا ما
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. او کدی رضا شے پائے چ اللہ دی لور کی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے منگرا اللہ زرد راب کی اللہ منتظفل فضلنا اور رسول بمرا کی یقیناً منگا خاص اللہ تعالیٰ ترغبت گون کیوں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یقیناً زکاتنا د پارا د فقیرانو دیو د مسکینانو وی او د کار کون کوری چې مقرری بای او دا هغه چاره چې مين اور کې دي شي دای زموږ او بازادولو د سټونو کیږي او پتاوانیانو خلقو کیږي او د الله بلار کې او د مسافر د پارا فریضه من الله والله علیم حکیم. دا فرض شرع د الله د طرفنا الله یې پویا حکمت والے. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. بعض د منافقان ناری چې بد خبرې کوي په نبی بسیم او وايي چې د خوار سو یا قبلین. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. تو آدھے قبل ان کے لئے دا خبر دا خیر ساسو ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دا پار ایمان والا ساسونا والذین یعوذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. آکسان چھ بدرزوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. قسمون قیدی پر اللہ تعالی دیل پارا چتا سو رضا کی اور اللہ داغ رسول حقدار دے دی چی داغ رضا کی گدی مومنانی. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. آئے دین پوئیگی چچا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً دامد پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. دا شرمندگی لویدان. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يرقي منافقان چنازل کرشی پا مومنان داس سورت چ خبر ور کی مومنان لرا دائیں منافقت چ پسنو د منافقان کی. قل استعذئوا ان الله مخرج ما تحذرون. تو ٹوکی کوئے یقیناً اللہ بخکار کی حاشے چتاوست یرے گئے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. کتدینا تفوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول لبم کولے. قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تو آیا پا اللہ و دا پایتون دا پا رسول بولے تاسو استحضاء کوئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بانے مکوئے یقیناً تاسو کفر خکار کرے پس دعوی دا ایمان ساسونا. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. کما فی حکم گا دے اوڈل استاسونا پا سبب دا توبید آئی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہیدی مجرمان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان سڑی و منافقات زنانا باید دی دبازو پشانتی دی.
یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، حکم کئی خلق تا دا بدو کارونو او منع کئی دا نیکینا او بندئی اخبر لا سنا دا خرچ فی سبیل اللہ نام، نسوا اللہ فنسیہم، یرکڑے دی اللہ لران اللہ دی یرکڑے دی، ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافقان دی بدکار دی، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعد کہ اللہ دا منافقانو سرو منافق زنانو دا نور کافرانو سرا دا ورد جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے ہی حسبهم داور ددید پارا پورا دے ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم، اور لعنت کرے اللہ پر دیوان دے اور ددید پارا عذاب ہمیشہ دے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا، ساسو حال منافقانو کافرانو وشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشین وغی دیر سختا سنا پتاقت کے اور دیرو دمالون بلحاظ اور اولاد بلحاظ، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، نو فیدی واغستی آغی پخپل برخد دنیا، نو تاسم فیدی واغستی پخپل برخوم، لکا سنگچے فیدی اغستی آکسانو چستاسن مخیو پخپل برخوم، وخستم کاللذی خاضوم، اورننوتے تاسو بباطل خبروں کی پشانت دائے چائی پکی ورننوتیوم، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دا کسان برباد شیری دریا مرنا پا دنیا و آخرت کے، اولئک هم الخاسرون، او دا کسانم دیدی تاوانیان، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، آئے ندی راغلی دے خلق تا خبرون دائے کسانو چدین مخی تیرشیدین، قوم دنو علیہ السلام وعادیان و سمودیان و قوم دے ابراہیم علیہ السلام او سیدون کی دا مدین اور اولشی کلیم، اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، راغلو دی تذری رسولان خفخکارو دلیلونو، ننو اللہ چی پدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زانونو بانے ظلم کہو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنان سڑی او مومنات زنانا باید دی مرگرتیا کون کی دی زبازو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، حکم کی خلق تا دنیکو کارونو من کی دبد کاروننا، او پابندی دمانز کی اور کی زکاة اور تابداری کی دید اللہ و داغد رسول، اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، دا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ، یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وعد کر اللہ مومنانو سڑو مومنو زنانو سرام دا جنتنو چی بئی گی بلان دے دائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے جنتنو کے،
ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور د کورونو د خوشاله او پاکورونا په باغونو د امیشواری کې ورضوان من اللہ اکبر اور زامنتیا د اللہ د طرف نہ ډېر نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شل نو دا د کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو د کافرانو منافقانو سلام او ځان کلک کدای په مقابله کې او زید ورتو دری جہنم دے او بد دے دګردلو دا جہنم یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم قسمون کی دا منافقان فالله چی دین دی ویلے خبر دا کفر او حال دا یقینا دی ویلے دے خبر دا کفر کفر اخکار کڑے پس اسلام اقبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چی دین دی حاصل کرے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولو من فضلهم او بدنگڑی دی مگر دا خبران چلاہ دی لامان داری ورکڑی دا او دا رسول دا فضل اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ نکدی توبہ باسی دا منافقتنا دعوتی دا پارا غریم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزا اور کی دی اللہ تعالی سزا درناک بدنیا آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انشت دیل را پٹول از مکہ کے سوک بچ کا ان کے ہون مددگار ومنهم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین او بعد دا منافقان نا غریش لو ذکری اللہ سلام کراک اللہ منتا دخپل فضل نام خام خام ما صدقات ورکو او خام خاشبا دنے کار کو ان کو نام فلما آتاؤں من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نار کلاش ورک اللہ دیتا دا فضل خبل نام شمتیاو کردی پائے فضل ورکولو مخیواڑو دینی مخدردون کی فاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون نراوست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلنوں کے ترائے رس پورے چری بمخامخ کی اللہ سلام وسبب دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب آئیدی نپوئی گی چی یقیناً اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پرازون ماننے او دری پا جرگو باندے او یقیناً اللہ دے خب علم لرن کے پپٹو خبروں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی لید مومنان نری پور کولو دا صدقوں کے والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاو ندیائی پورے مسخرے گئی سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم مسخرے بو کی اللہ بدی پورے او دید پارا دے عذاب درناک استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
کہ بخنا غواڑے تو دیل راو کہ نغواڑے بخنا دیل رام کہ تو بخنا غواڑے دیل راو یا کرت نو ہیچرے بخنا نکی اللہ دیتا ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پا رسول داو اللہ تعالیٰ بخننو نکی دے قوم نا فرمانتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف الرسول اللہ لوئی کئی اپا تکڑیشی خلق وخپل کی ناستلو د جہاد نا شاتد رسول اللہ نام وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او بدگنی چ جہاد کی دی پخرش کو مالونو د زانو د اللہ پلار کے وقالوا لا تنفروا في الحرم اوائی دی نور تو موزے تاسو بگرمے کے قل نار جہنم شد حرا لو كانوا يفقهون تو آیا اور دا جانم خڑے سخ گرم دے دی دنیا نام خدا خلق پیدے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے ریشی دائیں ملنون چلیے گئیم فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ کہ واپس بود دیتا اللہ اور ڈلی تدنی منافقاننا اوستان بیا اجازت واڑی دپار دا وطلو دا جہاد وَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا وَاِے شرِ موزے ما سرتاسوی چرے اور جنگ مکو اے زمان مرگر چاکم دے اس دشمن سرام انکم رضیتم بالقعود اول مرت فقعدوا مع الخالفین یقیناً تاسو رضاشیے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پاتی کی دن کو نام ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم ولا قبرهم او جنازہ مکوا پیو اس یو تن مانی ددین چمڑشی چرے امود رگا داقض قبر پخوا کے ددعا دبارام انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا فاسقون یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پا رسول اللہ امڑشی بدا سیال کی جلی بدکار دیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتعجب کے ناشی تعالی دی مالنا ونظری اولاد یقیناً غواری اللہ تعالی سے عذاب ورکی دی لرا بصور دائے بدنیا کے او زیبا دی ساؤنا بدا سیال کی چی بکافر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ او کلچے نازل کرشی او سورت پدے مضمون بانی چی مان لرے پا اللہ او جہاد کو اید رسول مرگلتیا کے اجازت طلب کی استانا طاقت والدینا اوائیج منگا پریدا چشو منگا کے ناسن کو سرام رضو بین یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضائل دی پرے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام امہر والے شہد دی پزنو بانے ندی سپوئے دن لریم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم لیکن رسولا کسان چی مان راوڑے دامر گرتیا کری جہاد کی پخرچ کولو دمالونو دزانو اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابو ندی او دا کسانم دی کامیاب
اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. تیار کرے اللہ تعالیٰ دل جنتنا شبئی گلان دائے والے ہمیشہ بھی پائے کے دا کامیابی لویدا. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم ارال دروغ بانی کو ان کی وان نشان دید پارا چیت اجازت شیر پر خودل دجال. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او کینا سا کسان چ دروغ ویلو اللہ و رسول تا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. زرد او برسی کافران تدین عذاب درناک. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نشتا پا کمزور و خلقو نپ مریضانو و نپائے کسانو چی نمومی ہاگا مال چی خرشی بسفر کے سگنام کلچی دی خیر لٹی دا اللہ و رسول دبارام. مال المحسنین من سبیل نشتا پا خیستکار کون کو بانی سلار دا ملامتیا. واللہ غفور رحیم اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے. ولا للذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه انشت گنا پاغشا شکل تعالی راشی دید پارا چت سورلی ورکی دی لرام تورتو وی زخونمو ممحا سورلی چتا سب سوارگم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دو خنام دو جل غمنا پدے خبرائیں چری نمومی ہا غمال چی خرچگیم. انما السبیل علی الذین یستعذنونک وهم مغنیان یقینا اللہ دا ملامت یاشتر پائے کسانوں چستان اجازت غاری و حال دار جمال دار دیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضا دی بری چشی دی پاتی کی دن کو زنان و سرام اب مہر لگو لے اللہ دی بزن دی سپوین لریم.